Uyingenza ukuthi-ke nginibiyelele namukele kuzonke iy'ndawo la kuzofika khona le video igama lingumsizi aka Nkosi Admin. Uma uqala ngale ngile channel qinisekisa ulicindezela usubscribe uzokwazi ukuthola zonke izinto engiy'postayo kuyona-ke le channel. Lo kwethu i-Ambitious Entertainment isaqhubeka-ke nokudestroya umculi-ke intaba yase Dubai njengoba-ke ikhiphe zonke-ke iy'ngoma zakhe abey'fakile kokubalwa-ke nale ebikade itrenda ethi-ke umswipe. Ayisekho-ke ku-YouTube lezo ngoma zikhishiwe wey'ngane zakwethu. Intaba yaseDubai postile-ke epejini layo yathi-ke ngithanda ukunazisa ukuthi umculo wami senizowuthola-ke kuleli page esho-ke ku-Facebook kuphela kusukela manje. Ukuthi izizathu-ke Ambitious Entertainment i-destroya konke-ke akuzamayo and bazama konke okusemandleni ukuthi-ke bemshiyeke engenalo. Uthi-ke ngebhadi-ke angizimiselanga ngokulwa nabo, ngadela-ke uma bengithathela zonke izimali zami ngingabenzanga lutho-ke. Ngizoposta ngomusic wami la, ngisenalo ukuthando lokunenzela iy'ngoma ezimnandi. Please support my event. Zikuyiyona-ke into esengifocuse kakhulu kuyona and maduze I'm dropping my artist. Hope-ke you will support my hustle. God bless you. Wayesethi-ke I'm available for bookings. Washiya-ke inamba yakhe wey'ngane zakwethu. Ngifisa ukuthi ngizwe uvo lwakho nombono wakho ukuthi ngicabangani ngoba abantu abaningi bayakhuluma-ke ngalolu daba nangunqubeko uthi-ke mfethu kubuhlungu kodwa lento yazi le Ambitious ngiyifisele ngathi uNkulunkulu engayishabalalisa baphelele kikho konke abanakho. One day lobuhlungu-ke abakuzwisisa bona bayobuzwa-ke nabo. Trust me wey'ngane zakwethu. Nangomunye uthi-ke push, talent is only thing they can't take it away from you. Wey'ngane zakwethu. Awu bafethu ngifisa ukuthi ngizwe imibono yenu ukuthi-ke nicabangani ngalokho okwenzeka-ke kule nsizwa esasencane intaba yaseDubai. Ambitious-ke le destroy yonke into-ke ayizamayo lo mfo njengoba-ke ikhiphe iy'ngoma zakhe noma-ke bezibukeka zitrenda abantu abaningi bey'thakasela kubalwa nje lethu umswayipeni. Bebey'thanda kakhulu-ke abantu leza ngoma wey'ngane zakwethu. Mina-ke ngifisa ukuthi ngizwe uvo lwakho nombono wakho ukuthi wena cabangani-ke ngalolu daba. Hlangana lapha kwi-comment section.